So mao din ni ang organic rice day no nga high in fiber and high in protein. Mao ni ang ginatawag nila na quinoa rice. So mao ni nga rice day ang imo ipamalit day sa ordinary rice. Samot na bitaw day no og nanakay gipamati sa imong kalawasan. Then gusto na lang ka og organic og healthy rice ba? Og kana bitaw taas na kag sugar day no pero gusto ka moubos ang imong sugar. Og kana sa nag-diet ka day baday pero gusto ka mukaon og rice. So kani jud nga rice day no ang nindot na gamiton. Kay kani magud nga rice day no day kay rich in iron and fiber og high antioxidant na sad ni nga rice og protein rich na sad siya day no day og gluten free pa. Muna dali ka mabusog ani day no pero dugay ka gutomon. Kung dili ka gusto og shirataki rice day no. So kani nga rice ang i-try nimo day kung gusto ka moubos na imong sugar day og nag-diet ka. Ug mo na gali mo sa lami ani nga rice day no. In fairness ha, lami ra pud ni siya nga rice ug wa siya baho. Ug mara na sad kag nagkaon ani niya day og kanon nga mais. Kay ako man gud day no, mahilig kay ko sa rice day mo nang daghan kay ko rice diri sa mua nga linlain og klase. Depende na lang dayon sa akong mood day no kung usa nga rice ang gusto nako kaunon anang adlaw ba. Pero kani jud nga rice day no, isa ko ning ma-recommend sa inyo ha day kung taas na imong sugar. Og nag-diet ka pero dili ka gusto nga walaon ang rice ba. Mas nindot man gud ni siya day no, mao yato ipamalit day sa tong ordinary rice. Kay organic man lagi ni nga rice day no day mo nang nindot jud pud kay ni siya sa to ang health. Og dani day kagwa pa og kadagkua ang butil sa bugas. Muna kung gusto mo mo try ani nga rice day no, is na ni sa akong basket ug magbutang ko sa comment section og link.